Siyanibingelela abathathekayo egameni lenkosi nemsindzisi wethu Jesu Kristu. Siyamhalalisa uNkulunkulu simakathe losigcinile. Solo siyaqhubeka eminyakeni lomusha bazalwane umnyaka wa 2022. Sigijima naye simakathe sithi yena uNkulunkulu wemandla, uNkulunkulu lothite asibeni labanemandla. Asibeni nemandla sibe siqine enkosini nasemandleni ayo. Ngakho ke sitawuqhubeka bazalwane nakulomnyaka sigijime nato tinkonzo tethu. Siyanivusela bazalwane namhla ke timfica kuyo inyanga yaBhibhidwane eminyakeni wa 2022. Siqhamuka khona ke bazalwane ebandleni lase All Saints eMbabane eCathedral bathathekayo bize futhi ke event laseSwatini diocese ke yona kusolo iSwaziland bazalwane. Siyabonga ke uNkulunkulu losiphele lithuba lokuthi besingahlanganyela ndawonye. Simbonga naye umfundisi wethu lomkhulu, mfundisi babe lomdini wethu Advent Nhlanhla Dlamini lekungiyena asinika imvume yokuthi leti nkonzo tiqhubeke bazalwane kude kuthi nani nilapho emakhaya, nani nilapho emaveni nikwati ukuthi leti nkonzo tifinyelele kini. Siqhubeke simdumise simbonge uNkulunkulu longusimakathe. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngale nkonzo yanamuhla lisonto lekuqala ke emva kokubonakaliswa kwayo inkosi yethu lalapho yabonakaliswa khona kiwo amadoda lamathathu labe kaqhamuka eMpumalanga. Siphindze futhi sithi leli kuphindze kube ngilo suku la sikhumbula khona kubhajatiswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Tifundo talolusuku ke bazalwane ditholakala ekhasini le-17 kwencwadi yetinkonzo. Phindze futhi kwencwadi yetifundvo electionary bese incwadi yetinkonzo i-prayer book ditholakala ekhasini le-247 page 247. Tifundo tethu ke bazalwane ngalolusuku lwanamhlanje ngaloluhlobo. Sifundo sekuqala siphuma ku-Isaiah uprofethi isahluko se-43. Siqala kufunda isahlukwaneni sekuqala siyawugcina isahlukwaneni se-7. Lihubo lanamuhla lihubo le-29. Bese sifundo sesibili sitholakala encwadini yeTendo Apostoli sahluko sesiphohloko siqala kufunda isahlukwaneni se-14 siyawugcina isahlukwaneni se-17. Livangeli ke ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesithathu siqala kufunda isahlukwaneni se-15 siyawugcina isahlukwaneni se-17. Siphinde futhi sifunde isahluko se-21 siyawugcina isahlukwaneni se-22. Incwadi ingoma ke yethu bazalwane leyandlulela livangeli ingoma ye-13 Kristu ingceku. Kristu ingceku ingoma ye-13. Siyabonga ke bazalwane siyethemba ukuthi nakuye lo mnyaka wa 2022 leti nkonzo lesilethela tona niyaqhubeka futhi niyatithokotela, tiyanikhuthaza, tiyaniphakamisa nisemakhaya. Hlabelani kanye nathi bazalwane la sihlabela khona, nithandaze kanye nathi lala sithandaza khona. Ngaleyo ndlela utawukhona ukuthi le nkonzo uyithathe ibe ingcenye yakho, utivele nawe usenkonzweni noma ungekho esontweni lala ukhona khona, ngoba uNkulunkulu bazalwane ukhona yonke indzawo. Kodwa kusho lokuthi kufuna bese siyayekela kuhlanganyela ndawonye, asiqhubekeni side enkonzweni site umkhonto kaNkulunkulu thine lesikhonako thine lesingakhoni nathi tinkonzo tentelwe thine. Ngazakhumbula ingoma lethi lo mkhosi longaka uhlatshelwe wena. Ngena nawe ungasali na ungena esontweni, vula YouTube ubuke letinkonzo tase All Saints Cathedral, tinkonzo letinemandla, tinkonzo letinasikakathe, tinkonzo letigcotshwe ngumoya longcwele. Amen. UNkulunkulu ke bazalwane ungcwele uthi akathandi ukuthi la akhona khona kuhlale lokungalungi nalongekho ngcwele. Nale lithuba ke uNkulunkulu yasinika abathathekayo lokuthi sitivume tono tethu embi kwakhe. Ngani? Ngoba Jesu wathi uyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho. Lola umyalo wekuqala nalomkhulu nawesibili ufana nawo ukuthi ke wona uthatha makhelwane wakho njengoba utithatha wena. Uthi ke Jesu kule miyalo lemibili bazalwane babelele yonke imithetho nebaprofethi. Nangabe ke thine sithi sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi. Lithi livi la uNkulunkulu kodwa nasivuma tono tethu kuNkulunkulu. Yena ulungile futhi utawusithethelela tono tethu aphindze asihlambulule kuko konke kungalungi.
Ngakho ke bazalwane sinikwa nalithuba lokuthi nje sithi hlaklu sithi hlane uNkulunkulu sibe ngcwele ebukhoneni bakhe sithe ukhona ngokuthi yonke into ihambe kamnandi enkonzweni. Ngakho ke bazalwane asivume intono tethu simisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangethando nabo bonke abantu asithandaze. Yebo Nkosi ngiza kuwe idaluleko ngokwami mangizizwe kuwe Jesu sesolewe zono zami. Yebo Nkosi ngiza kuwe idaluleko ngokwami mangizizwe kuwe Jesu sesoliwe zono zami. Nkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu babe sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangenakweni lokufanele sikwele ngenxa yenkotsana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhonde ngegama lokusha kude ethile igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphethe ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kudo asimise asiqinise kuneni bonke asigcine futhi nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu amen. Sithandaza umthandazo wanamuhla Nkulunkulu mdali ngokodo yemphefumulo yethu livi lakho liduma ethiwe mandi likhulule likusasa kulokwenzeni livi lakho leliqumisako kude sihlanganyele empaphatisweni waJesu Kristu sinathe ngendzebe yakhe sikhonde live egameni lakhe lokuphila abusa kanye nawe namoya loyingcwele liNkulunkulu munye phakathe naphakathe amen. Sithi bayethe owesomandla mayisho yonke indalo ithi haleluya kuwe simakathe omokolo wena kuze kube phakathe. Sithi bayethe owesomandla mayisho yonke endalo ithi haleluya kuwe simakathe omokolo wena kuze kube phakathe. Haleluya kuwe simakathe omokolo wena kuze kube phakathe. Haleluya kuwe simakathe omokolo wena kuze kube phakathe. Asithandaze bazalwane babethu lengcwele Nkulunkulu somandla namhla siyabonga ukuthi uNkulunkulu Jehova usimakathe
bawodlongcwele ngalo lolu suku la sikuba khona kubhajatiswa kwayinkosana yakho Jesu Kristu. Sikhunjulwa babe ngemandla ebhabhatiso, sikhunjulwa babe ngemandla egcwaliswa ngomoya wakho longcwele, sikhunjulwa baba ngemandla ekuhlala kuwe, sikhunjulwa babe ngemisebenzi lesiniketwe wona ukuthi sikhanyise eveni, sikhanyisele Kristu ukuthi abonakale. Siyabonga ke Jehova wethu lomuhle kuthina kulolu suku Nkosi, siniketile nalithuba lokuthi babe besingaliva livi lakho, siphindze uNkulunkulu somandla sikudumise sikubabade bese Nkosi sesitawuva ukukhuluma kwakho. Nanyalo Nkosi gcoba Nkosi umlomo wami, gcoba Nkosi inhliziyo yethu, wendele Nkosi ukuthi emavi umlomo wami nekuzidla kwenhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova nefala lethu laphakade. Namanje Nkosi siyatendlala kuwe, siyanikela kuwe uNkulunkulu ngusimakathe, sithi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Khuluma kithi babona longcwele, naye umkhulu wethu siletha kuwe, ngemukele babona longcwele wethu mehluko emhlabeni nasendlini lakithi. Lokhu sicela ngayo Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Phindze nginibingelele bazalwane, senginibingelela kwesithathu kule nkonzo yanamuhla. Ngiyethemba ukuthi bazalwane baphilile, bazalwane basamthanza Jesu, basamthanza uNkulunkulu. Nakuwe nomnyaka lomusha wa 2020 bazalwane siyaqhubeka sihlala kuye uNkulunkulu bazalwane. Siyabethemba ke nalo ethembekile longeke aze asijabulise nakancane. Namhla ke bazalwane ngiyathi niyadiputa niyamangala ukuthi kodwa umfundisi wentando ufunani la. La bazalwane ngime enzaweni lala sibhabhatisela khona abazalwane bethu ebandleni. Nawutawubona nje bazalwane indzawo lesengingasengeneni, nawuqhamuka nje eminyango uqhamuka wedlula khona ungayi kuyohlala phasi, kufanele wedlule la embhabhatisweni ngoba wonke umuntu opita ngeKristu kufanele sisimbone ukuthi enze kuphi embhabhatisweni, abhajatiswe, athole amandla kaNkulunkulu, athole amandla asimakathe. Naku ke bazalwane la siyasibhabhatise khona sifake manje nebantu bese sibathele ngakwayo bazalwane savele sayibona kadzeni zaba yakho ukuthi nasike sibhabhatise nje kahle sisayisebenzise lokho sisebenzise nemandi bazalwane intandla ngethu bathathayo nalenzawo ke bazalwane lesithandazela kiyo inawo ukuthi iyakhanya lapha ngetulu kufanele sikhanye kuze ukuthi lesibhabhatisela kiyo ukuze kuthi sitokhona nekubona ukuthi kwentekani nalokuthi ke kube nalokukhanya ngoba phela bazalwane kubhabhatiswa kuhambisana nekukhanya, umuntu uyangena embhabhatisweni angene ekukhanyeni. Siyabonga ke uNkulunkulu losinika kwethuba lokuthi bazalwane sibhajatiswe. Namhla ke sithi yini, sithi isonto lekucala emva kokubonakaliswa kweNkosi yethu Jesu Kristu, kuphindze futhi kube isonto lekubhajatiswa kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu. Ifundo tethu ke isifundo sekucala sisithole ku-Isaiah sahluko se-43 verse lekucala kuya kwesikhombisa, lihubo sathola lihubo le-24. Isifundo sesibili sathola isifundo lesiphuma encwadzini yetendo lemisebenzi yabapostoli sahluko sesiphohlongo siqala-ke bathandzekayo esahlukwaneni se-14 siya esahlukwaneni se-17. Ivangeli ke silithole ngekulandzisa kwalo ukhalongcwele esahluko sesithathu, siqala-ke esahlukwaneni se-15 siyesahlukwaneni se-17. Phindze futhi sahlukana se-21 siya esahlukwaneni se-22. Ingoma ke lesiyithole bazalwane leyandlulela livangeli bekuyingoma ye-13 lekhuluma ngaKristu ingcebo. Isihloko senishumayelo yethu namhla bazalwane isihloko lesithi umbhabhatiso waKristu. Kuleli sonto lesilenza kwedlula kilo bathandzekayo bekulisonto lesibili emva kwaKhisimusi siyivetile indzaba yokuthi Jesu Kristu watalelwa sizathu thile, akuzange nje kuba khona nje sikwavile kwenteka kodwa kwakunesizathu thile lesasihlosekile ukuthi senteke. Sisizathu leso sasihambisana ukuthi atithobe atehlise afanane nemuntu kodwa ukuthi ate ukhona ukuthi athathe isimo sethu sebuntu avelane nathi bese sewuba libloho lekusithatha asisonzete kuNkulunkulu asende sisebeni kuNkulunkulu. Sifikile ke bazalwane leChristmas sathokota sajabula saze sefika lasesigabeni lapho sikhunjulwe khona ngokuthi kufanele sibe nelwati ngensinziso yethu nekuhlanjululwa kwethu nekuhlengwa kwethu uNkulunkulu nokuthi sesikwati lokho kufanele sigcwaliswe ngenjabulo njengoba satibona tingilosi tijabula sabona nebelusi bajabula bayibonga inkosi bathandzekayo. Namuhla ke bazalwane singena esikhatsini sekubonakaliswa kweNkosi yethu Jesu Kristu, lesikhathi lekuthiwa ke i-Epiphany bathandzekayo. Amen. Amen bazalwane basesontweni lase-Epiphany ngala msondoza. Amen. St. Francis sinesonto bazalwane kuthiwa se-Epiphany. Namuhla ke bazalwane isikhathi sekubonakaliswa kwayo inkosi yethu. Epiphany uthathelwa nje
emagameni esiHebheru sitawukhumbula intombazana lekwakuthiwa manje yayingakhoni noma indvodza lekwakuthiwa yayingakhoni ukubona wathi Jesu kuyo Efatha. So siyabona le ndzaba yokubona ukuthi lo Epiphany uhambisana nokuthi emehlo kufuna bese ayavuleka ayabona. Njengoba ke bazalwane sithi Kristu utelwe fanele ukuthi emehlo ethu avuleke abone, simbone uNkulunkulu siwabone emandla kaNkulunkulu. Sitheke bazalwane ngalesine saqala ke saba nelisuku lesilibita ngathi lisuku lokubonakaliswa kwayo Inkosi yethu Jesu Kristu. Lalapho ke Inkosi yethu Jesu Kristu yaseyembulwa kumadvodza lamathathu labeka kuya eMpumalanga, lafika ayifuna Inkosi Jesu Kristu lalapho yayilele khona alandzela ikhanyeti bathandzekayo. Njengoba nje akefika ngelisuku lolufanako nebelusi betimu befika bona baphize bajika lamadvodza asayifika emva kwesikhashana ayifuna Inkosi yethu Jesu Kristu. Kwakungelo ke leli suku bathandzekayo lapho embulelwa khona ukuthi nayi le Nkosi makhosi lesolo lingadelele lesolo lifuna itelwe naye ke lala ikhona khona uNdodana kaNkulunkulu leNjesu Kristu. Sicala ke bathandzekayo sitheke nasingena lapho sasesicala sigaba semalanga langamashumi lamane la hambisana neguqulwa kwesimo, emalanga la hambisana neguqulwa ngathi kuthatha kwesimo sebuntu, hayi ukuguqulwa kwesimo kodwa kuthathwa kwesimo sebuntu. Sikhulumela ukuthi Jesu Kristu wayeke lapho isimo seNkulunkulu wangena wathatha isimo sebuntu waba umuntu waphila emkhathini wethu. Sitawukhumbula bazalwane ndzaba nemalanga lamashumi lamane, malanga lamashumi lamane lesiwazelako siwahlale siwabite ngalethi silungisela isikhathi saKhisimusi, siphinde futhi sibe nemalanga langamashumi lamane emva kwaKhisimusi nosingalungisela iKhisimusi silungisela liPhasika la Easter. Sithi sesedlule Easter sekavukile Jesu, siphinde sibe nemalanga langamashumi lamane sesiyahamba siyawumemetela indzaba ye-Ascension bathandzekayo. Nangala futhi nawubuke na Khisimusi kunemalanga langamashumi lamane landlulela Khisimusi nesiwabita athi nemalanga a-Advent, malanga ekuta, singene Christmas sigijime nemalanga Khisimusi emva kwawo bese sigijima nalamalanga langamashumi lamane futhi lesithi kona ngemalanga bathandzekayo ukubonakaliswa kwayo Inkosi yethu Jesu Kristu. Sidaba nemasonto ke langemashumi lasikhombisa sevele namhlanje lekuqala emasonto ekubonakaliswa Inkosi yethu le emasonto ekuqala lamathathu silabe sisebenzisa lombala lomhlophe lo. Sithi singefika esigabeni sekuguqulwa kwesimo seNkosi yethu Jesu Kristu noma Feast of the Presentation iyawuba khona ke yona bathandzekayo ekhathini welisonto lesonto lesithathu nelesine lapho kubonakaliswa. Lapho ke siyabe sesiyashintsha sesingena ke esigabeni sekuthi sihambe nembala loluhlata bathandzekayo, sibambeke lembala lemibili ke kulesikhathi sa-Epiphany ngoba sithi imbili leti lofuna teneke Epiphany. Kwekuqala kufuna sikhumbule ngaKristu, sikhumbule Kristu embuleleke Kristu kithi kuthi ngabanjalo bese senanjani sesiyakhula sikhula kuKristu ngoba phela siyawathi umbala loluhlata sikusebenzisa kusikhumbuza ukuthi isikhathi sekukhula enkosini. Ngakho ke bazalwane sinaloko ukuthi kufanele sithi sikembulelo loKristu bese siyakhula kude ukuthi site ukhona ukuthi sifeze umsebenzi uNkulunkulu lasithume wona lasinikete wona lapha emhlabeni. Lasibuka ke bathandzekayo isifundo sethu sekuqala sanamuhla siyambona uNkulunkulu ukhuluma nga-Isaiah lalapho atshela khona Israyeli ukuthi yena uNkulunkulu lomhlengile Israyeli wamkhipha ebumnyameni neyokuthi yena Israyeli waNkulunkulu. Lokuhle ke bathandzekayo kwathi ukuthi kwenela kufika Jesu Kristu Israyeli waguquka waba umhlaba wonke bonke nje labakholwa kuJesu Kristu bamukele njengosi nemsithisi baguqulwa bangenwa kule sivumelwano sa-Israyeli. Ngakho nathi nje uNkulunkulu sibakhe nami nawe sibaliwe bathandzekayo ukuthi sibaNkulunkulu. Wathembisa ke uNkulunkulu nakhuluma nabo uthi nabendlula empilweni utawuba nabo, nabendlula emantini utawuba nabo, ngeke emanti abengane. Lokhu sikubone uNkulunkulu nakabathatha abantwana bakhe-Israyeli bakhipha eGibhithe abamnikisa endlini laseKhenani. Sabona bathandzekayo umbhabhatiso wekuqala uNkulunkulu lawenda kubantu bakhe ngani ngokuthi abendlulise emantini njengoba nathi singena emantini sendlule ekufeni singene empilweni. Wabathatha abantu bakhe u-Israyeli wabahamba bedlulisa emantini elwandle olubovu entela kokuthi phela senibantu labasha, khohlwani ngeGibhithe senishiye ngemuva, seyiseleke emuva kwashekile konke la emantini lesenedlule kiwo noma ngabe bekangani thithi kodwa nokuthi nedlule ekhathi kulamanti naku senisidalwa lesisha, khohlwani nga-Egypt ngeGibhithe salonibuka lelive lenimthembiselo. Kwaba buhlungu bazalwane ukuthi uNkulunkulu sewakwende konke lokho labantwana baka-Israyeli sitshela ukuthi bachubeka bahamba kaNkulunkulu base baqala bayabuhlanga kakhulu bangafiki ngisho evini sethembiso. Ngawo uNkulunkulu wase wabayayinisa nje ehlane iminyaka engamashumi lamane kwaze kwedlula
leyo generation bazalwane kwavela igeneration lensha lekwaba ngiyo igeneration lasathi uNkulunkulu itawungena evini laseKenani. So uthini ke uNkulunkulu uthi nile phela libasha anikabhajatiswa kubhajatiswe batali benu elwandle lolubovu ngako nina sekunanibhabhatisa la emfuleni iJordani. Kungako uNkulunkulu waphinza wathi iKenani wayibeka ngale ngesheya wathi funa nendlule kunangombhabhatiso nami sakhe sivumelwano lesisha ukuthi seniyakushiya lokuneva kwaseGibhithe ebuselele lokuneva kwaseligwadvule kwasedlane akusale ngalawo kwemfula iJordani ningene eKenani ningene eveni lesethembiso nibe bantu labasha batawulalela bangive mina ngiNkulunkulu bahambe ngetindlela tabo. Ngako ke bendlula ke bantwana baka-Israyeli bazalwane embhabhatisweni lemibili wababhabhatisa uNkulunkulu kwegcina ngemfula iJordani bangena eveni lesethembiso lalapho sibona khona ke bathandzekayo kumcoka bebhabhatiso esivumelwaneni sakho umuntu naNkulunkulu uthi uNkulunkulu wafuna kuphinze asawuwele lo mbhabhatiso ukuze kuthi aqinise lesivumelwano sakhe nalendalelwane lensha leyayiseyifikile leyayingekho ngalesa sikhathi ababhabhatisa elwandle lolubovu. Kungako nje bazalwane njengoba sitawube sesiyafunza esigabeni esilandzelako naJohane nase seyaqala iministry yakhe abinda abantu ukuthi abente batowuphendvuka wena njani wewela wangesheya waphuma ka-Israyeli wakuphi ngesheya kweJordani wathi abantu abatowubhabhatiswa kuphi eJordani bathi babhabhatiswa bendlule kabusha kule Jordani bathola umbhabhatiso kaNkulunkulu lotawubafaka eveni lasethembiso baguqulwe isimo baguqulwe timcondvo tabo. Siyawukhumbula nasipho esifunza sona sifunza timfundo abatshela Johane ukuthi guqukani yekelani kulala yekelani kuhlukubeda labanye yekelani kuthatha imithelo lengasiyo guqukani tinhliziyo tenu bese ke seniyakhombisa lokuthi vele senibantu bese babambe into lensha. Kungako ke njengoba sisho uNkulunkulu ke bese uyachitha uyabulala konke lese kwendlulile bazalwane ngembhabhatiso singene esivumelwaneni lesisha singene empilweni lensha. Sibuka ke nelivanga nelikhubo lethu lesilitholile namhla sihlabelelo sanamhla bathandzekayo 29 lalapho simva khona uNkulunkulu akhuluma uthi livi lakhe liyamemeta noma liyakhuluma liyabhafula etikwemanti nalapho uyasithatha uNkulunkulu ngoba bazalwane vele manje sitawukhuluma ngawo njengoba sisembhabhatisweni uyasithatha uNkulunkulu kwakathi usibuyisele emuva nakaqala kudala tinto udala tinto basimakaze bazalwane sitshela ukuthi nakadala simakaze umhlaba ongenalutho futhi kuwa unganaso simo kwakungemanje nje ageleta asathi abegeleta asuka babheka kodwa nje kwakungemanje agijima tiko konke sitshela ukuthi uNkulunkulu wena njani wase uyakhuluma kulawo manje tinto tasentiyendela njoba nje bazalwane nathi nasingena kulo mbhabhatiso livi laNkulunkulu liyakhuluma uNkulunkulu uyakhuluma nasingena embhabhatisweni abese uyaqala uNkulunkulu uveta tiko uyaqala uNkulunkulu uveta tipho tiyaphuma tipho takho setiyabonakala ukuthi wena uphiwe ube ngumprofeti wena uphiwe ukuthi ube ngumvangeli wena uphiwe ukuthi ube ngithishela wena uphiwe ukuthi ube ngumpostoli setiyaphuma setiyavela leto tipho ngani ngoba sewungenile la emantini uNkulunkulu wase uyakhuluma njengoba akhuluma nje etikwemanti ase ayaqala ayadala kwaphuma tihlahla kwaphuma tilwane kwenteka konke nathi bathandzekayo uyakhuluma uNkulunkulu nase sesingenile embhabhatisweni ngoba ngingumfakazi walelo bathandzekayo ngisakhula ngisesemncane bangakutshela labanye labangatiko ukuthi ngangimfana lobekane bahlone ngesaba kodwa ngenela ngokuthi ngifike esigabeni sokuthi bese ngiyakhula sengicela kubhajatiswa sengiyabhajatiswa bazalwane nase ngiyibuka impilo yami sengiyawubona umehluko lo wabakhona ngokuthi namhlanje ngiyakhona kuma embikwenu ngishumayele embikwenu ngithandaze embikwenu ngikhulumele namalungelo ebantu ngani ngoba uNkulunkulu uguqulile lokho lebenganginiko ukuthi ngibe ngimplone emahlone namuhla nawe ke uNkulunkulu usimo lokiso locabanga ukuthi siyakuvimbela ngokuthi ungakhona ukusebenela uNkulunkulu unemandla uNkulunkulu ekusigucula ngeke ukuthi ungene embhabhatisweni waNkulunkulu lalapho ke sitawukhona ukuthi sikhulume ngebuhle baNkulunkulu sikhulume ngemusa waNkulunkulu sikhulume ngekulungisa baNkulunkulu sikhulume nangensinziso yaNkulunkulu. Siyabona ke bathandzekayo nasingena incwadzini yemithetho yabapostoli imisebenzi yabapostoli lalapho sitshelwa khona sikhumbula ukuthi Johane wathi Johane mina ngibhabhatisa ngemanti kodwa ukhona lo tawubhabhatisa ngamoya nangemlilo. Siyatshelwa ukuthi bazalwane thite bese bamemukele Jesu sitshela ukuthi baze babhajatiswa
sebabhajetisiwe-ke kwase kuthunyelwa abafundi ukuthi bahambe baye kulabo bazalwane bayofike babahlole kuwathunyelwa Johane naPetro. Nabefika bababuza athi hey igcwalisiwe yini ngamoya? Nabefika bathi hayi kude. Base bababheka tandla bazalwane bagcwaliswa ngomoya bengcwele. Base bababheka tandla ke bazalwane bagcwaliswa ngamoya lwengcwele ngoba nasesewuthwalile ukuthi ubhajetiswe sowuthola nemagunya ukuthi ubekwe tandla bazalwane ukuthi simgcwalise ngamoya lwengcwele sowugcwalisiwe ngamoya lwengcwele bazalwane. Incwadi yabaseKorinte bakaseKorinte besibili isahluko sekuqala livesi le-22 liyasitshela ukuthi lo moya lwengcwele lusafakwa kithi uNkulunkulu umsebenzisa ukuthi abe deposit abe sibambiso bazalwane lesikhombisako nalesikhomba ukuthi thine sihlengiwe sesibantwana baNkulunkulu simelwe kuyophila ingona phakathi ebukhoneni nasebukhosini basimakade. Ngakho ke bazalwane siyabintelwa ukuthi sendlule ekugcineni ekuthenini sesibhabhatisiwe kodwa sikhalele sifise silangazelele ukugcwaliswa ngamoya wengcwele waNkulunkulu. Lela abanye kwenteka lokho ngesikhathi sesibaletha emcinisweni sesithi nangu sesiyamgcinisa sativumela ngewakho umlomo bese sewuyamthandaza umbishop ukuthi ngibeka liphawu laNkulunkulu hamba usebenzele uNkulunkulu gcwaliswa futhi nangamoya lwengcwele bese bagcwaliswa abantu ngamoya waNkulunkulu bawumsebenzela uNkulunkulu. Senikhulumile ke bazalwane ngendzaba yelivangeli ukuthi nasiyiva indzaba yelivangeli Johane nawe uyaphuka kuma Johane uyobhabhatisa abantu uyewela uyangesheya kweJordani kuzethi abantu batowuphinza baphinze nakulo kwenteka kuqala uNkulunkulu nakabathatha elihlane abafaka eveni lesethembiso uthi ke uNkulunkulu bakhipha elihlane lesibantoni so bafaka eveni lesethembiso lewo ukuthi babe bantu bakhe nebantwana bakhe ngoba bazalwane nasingena emibhabhatisweni siyafa kuyafa bunguwe buyafa kuba kutanti kwakho kuyafa bunjinga bakho buyafa kuphuya bakho buyafa kube sekuphila Kristu kuwe soyakhona ukusebenzisa uNkulunkulu ngoba sowubuke yena wethembe yena sowuhleli kuye bathathekayo. Ngakho ke bazalwane sibitiwe ukuthi simsebenzele simkhonde Kristu tinsuku tonke njoba ke Kristu wase uyavuswa ke uyaphuma emibhabhatisweni sishawo sinakaphuma emibhabhatisweni kwabe sekwehla moya lwengcwele waNkulunkulu wehlela entiwabo phakathi umoya lwengcwele waNkulunkulu ngaba sentiwabo bonke lababhajatisiwe bathathekayo. Siyatshela ukuthi ababatshelile ke Johane ukuthi nine lona lodako vakwama ngakhona angeke khona ngisho nefasa umchilo wecathulo takhe ngoba yena ubhabhatisa ngamoya nangemlilo nembala levakala livi selivela ezulwini lithi emva kwaJohane asashilo thina hayi ndodza nalo ludla laNkulunkulu elisusa ntono deliver levakala nelivi laNkulunkulu livela ezulwini lifakaza lithi wena uyindodzana yami lekuthokozako ngayo. Lamanye amahumusho azavete ukuthi wathi uNkulunkulu asimuve lo Kristu nakakhuluma manje umuntu othi wena ngabe livi lelingaphuma liphume emazulwini lifakaze ngawe lingaba khona yini noma livi lelingafakaza ngawe lingaphuma esihogweni ngenxa yokuthi akabhajatiswa awukangena ebukhoneni baNkulunkulu awukaguqulwa simo awukayiguqula impilo yakho wathi Nkosi nangimile lana salo umsebenzisa Nkosi nangimile lana salo ungithuma Nkosi ngente umsebenzi wakho. Umbuto ke bazalwane lokhona uthi njoba sesibhabhatisiwe uNkulunkulu uthokodile ngathi singasho ukuthi uNkulunkulu uyathokoda ngathi bathandzekayo sidawukhona yinto ukuthi sitinikelele ukuthi simsebenzele uNkulunkulu. Libandla liyahlupheka liyasokola bazalwane kuleti insuku bantu bafuna ngene enkonzweni babukele lokwenteka kwabajike bahamba kanti bazalwane inkonzo ibita ukuthi sonke kube khona lesikwentako wena ubambe ngala lo mnyabambe ngala lo mnyabambe ngala sibambisane sonke iqhubeke ke inkonzo iye embili. Umbuto uthi udimisele kangakanani ukuthi nikelela ngokuthi wente umsebenzi waNkulunkulu ukuthi ethi sinto ukhanya sikhanyisele Kristu sikhanyisele live limbone Kristu ngoba bazalwane isikhathi lesi sekubonakaliswa akabonakale Kristu empilweni yethu akabonakale Kristu lala sikhona khona sitawuhamba nje sibuyele imisebenzi enzine labanye asihambe simvete Kristu abonakale lala sikhona khona egameni laNkulunkulu uyise nendothana namoya lwengcwele. Amen. Siyabonga kakhulu ke bathathekayo inshumayelo yethu yanamuhla siyawungena kuyo imithandazo yethu yanamuhla singangeni ke emthandazweni lala siyawuhola khona umfundisi Mabuza
sitawulandzela-ke bazalwane kukhunjulwa kokuthi emithandazweni yethu kuleli viki siyacelwa ukuthi sithandazele idayosisi yaseBrecken, sithandazele ibandla lase-All Saints le-Second Case, sithandazele umfundisi lobambe kwesikhashana Archdeacon Ian Young, siphinde sithandazele ne-National Health Service lebhukelene netempilo ikakhulu kuleti khathi tesifo samahazane. Sithandazele kakhulu litiko-ke lelibukele tetempilo leliphathelene nalo lelibukele tetempilo takamoya leliphathelene nalo i-NHS National Health Service. Siphinde futhi sithandazele neforum yabo bonke noma kusigungu sekukhulumisana sabo bonke lababukele tetempilo. Sithandazele nalabo lekubona babuke kuphathwa kwaso lesigungu nekuphathwa kwetimali taso lesigungu. Edayosisini yase-Iowa sithandazela ibandla lase-St. Andrew and Chariton, sithandazele Fred Steinberg, kanti-ke ibandla lase-St. James lelise-Oskaloosa sithandazela Terry Cleven. Sibabeka uNkulunkulu laba isebenti takhe nemakhanseli labasebenzisana nawo. Kudayosisi yaseSwatini sithandazela iparish yakaManzini, sikhumbule umfundisi David Zungu, umfundisi Albert Shoko, umfundisi Musmasiya, umfundisi Mercy Shabangu, umfundisi Teresa Mpingo, umfundisi Sicelo Dlamini kanye nemfundisi John Khoza kanye nabo bonke abashumayeli. Nakhona sibamcela uNkulunkulu abasebenzise labazalwane bakhe kwenta umsebenzi wakhe uqhubeke. Dayosisi yase-Highfield bazalwane sithandazela ibandla lase-St. Luke lase-Duduza, sithandazele-ke nalabo lekubona babuke indzaba telupito labanye batsandzekayo lekubona babonako bazalwane labaphiwe uNkulunkulu ukuthi bayagcotshwe ukuthi bakhelele inkonzo yokufundisa. Sisithi nabo uNkulunkulu akabe nabo abahole abathonzise endleleni. Sitawuthandaza-ke bazalwane. Sibida ngelipho lakho emalangeni ukuthi sibe abantu bakho labethembekile nalabanesibindi. Njengoba indodana yakho yamukela ukubitwa kwayo emalini embhabhatiso, sikhuthale nathi ngempilo womoya wakho ukuthi sihlanganyele naye emsebenzini wakho lokukhulula kini, Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu Babe losezulwini, ugcwalise kulunga kwakho ngemibhabhatiso wayo indodana yakho ethandzekayo. Njengoba semukela kulunga kwakhe nokuthi sibhajatiswe kuye, seke sibe nesibindi emholweni nemandla ekuthandzeni, kude kuthi side uphila impilo tasezulwini lapha emhlabeni. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu Nkosi uNkulunkulu, njengoba uvulele ibandla lakho emazulu ngemibhabhatiso longcwele, phani ibandla bafundzisi labethembekile kumemethela indodana yakho Jesu Kristu, nekuthi kunike konke lokuholela kuNkulunkulu, kude ngokuthi nabalimi baphendula bahlanganyele naye embusweni wakhe wasezulwini. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu Nkosi, gcina imindeni ikakhulu leyo emaKrestu, ngokhula emadvodza nebafati ukuthi athandzane, phani bobabe nabomake ubagcwele ekuqhubeni umsebenzi wokufundzisa nenkolo. Ugcine bonke bantwana enkolweni nesizisano nethembiso letiphelele ekubhajatiswa kuphileni kwaphakathi. Nkosi namusa wakho. Yeva kuthandaza kwethu Nkosi, wathumela indodana yakho yokhonta bonke bakho ibekhule ekufeni nasesonweni. Ngenxa yokuthi silangadelela insiziso yakho, sikhiphe ekuhluphekeni nasekuguleni, uphakamise bonke labalimele ekuphefumuleni nasekuphileni. Ngetela labagulako ngelithando lwakho lolubuKrestu nekwamusa wakho. Ubaphe uphiliso. Tuta bonke labalelayo, ugcwalise inhliziyo zabo ngelukholo
lolune uqiniseke kwekuvuswa kwabafile Nkosi nomusa wakho. Iva ukuthandaza kwethu. Babe lone mandla wephula lababi ngenduku yakho ngenxa yabantwana bakho labathandekayo. Sisinde ngesikhathi lonke ukuthi sikukhonde ngokusaba nokuthi sifune ukukhoseliswa njalo ebusweni wayo inkosana yakho. Khulula abantwana bakho ekuhlushweni nasekuthethelweni ubaphe ukuthoma nokuvikeleka njalo esikhathini sokuhlusha. Nkosi nomusa wakho. Iva Ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini indodana yakho Jesu unguye Mesiya weluthoko nenkosi luthoko yalomhlaba. Phambi babolile babusi betile uThixo kude kuthi balalele ukushunyayela kwelizwi lakho ngenxa yemphefumulo yabo nangenxa yalokuhle lokwentelwa abantu bakho nabangcwele. Nkosi nomusa wakho. Iva Ukuthandaza kwethu. Nepapatiso lomngcwele ufunele abantwana bakho emazweni phali lapho nabaphathatiselwe enkotsaneni yakho ukuthi bekubele enzikini nasezulwini lemtimba engadi yakho kuke bathethelele uthoko bathole ukuphila nokusindiswa kwaphakathi. Nkosi nomusa wakho. Iva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu babe losezulwini utivele ngamoya longcwele ugcwele umusa epamatisweni wenkosana yakho ethathekayo. Ngeliphimbo lakho usicondzise kuye loyo lowethele eqondoteni kude kuthi semukele umusa nekuthethelelwa ntongo. Siyacela usigcine sisemkholweni njengoba sibhadaliswe kwemoya nekwemyalo wakho nesibonelo senkosana yakho. Siphe amandla ekukholweni kwethu ngamoya wakho longcwele usiholele empilweni nasekusindisweni kwaphakathi ngaye naloyo Jesu Kristu inkosana yakho. Nkosi yethu ephila ikusakale nawe naye naloyo moya longcwele uNkulunkulu munye manje naphakathi. Amen. Sikhuleka kanye bazalwane sithi babe mnikazi wemandla sinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube siwumhlatshelo wakho lompilako sithumele kuwena ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele uthumone ubukhosi bakho. Sidawusho kwebazalwane umthandazo weAfrika. uNkulunkulu ubusisa iAfrika thina abantu bayo abaholi bayo yimbe kuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Uyeke lo sithandzako wasigeza entonweni yethu ngengadi yakhe wasenda abapristi kuNkulunkulu yise akube kuye ludumo nemandla kude kuwe nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine inhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye inkotsana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkotsana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, 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 amen. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifika kumaphethelo ayinkonzo yethu. Sethemba ukuthi bazalwane bayawuthokotela futhi lena nkonzo. Sichubeke bazalwane ngemandla sichubeke umkhondeli simakathe insindi elivangeli ivi lenkosi nasingena enyakeni omusha gcinani enkosini nasemandleni ayo. Ngakho-ke bazalwane let us be strong in the Lord. Sigcine singapheli imandla bazalwane singamvumeli isathane ngokuthi adlale ngathi singamvumeli isathane ukuthi abuze empilweni yethu nentalamo lesibathandzako kodwa simeni ngemandla sihlomile ngetikhali takamoya sibe silwe lempi silwe nemimoya lesemkhathini silwe nemimoya yebumnyama silwe nemimoya yetindzawo sithi ngaJesu Kristu sinqobile. Wangathi uNkulunkulu ngabanani bazalwane lisachubeka liviki sibe bazalwane nabahambako
njengoba nje kusikhathi sa-Epiphany kulisonto lekuqala ku-Epiphany bazalwane, kwangathi besingahamba siyombonakalisa Kristu etinzaweni letihlukahlukene. Labanye nje bayabuyela emva emisebentini, fikani nimkhombise nimbonakalise Kristu nalapho emisebentini ngeluthando nangemitoba nangekwenta lokungiko nalokungumthetho oqotho nalokulungile bathandzekayo egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Abanye-ke ngekuthulana ngeluthando niyosebenzela iNkosi egameni laKristu. Amen. Siyabonga bazalwane.